Muruereri wa giturwa kia gavana kaunti-ini ya Embu na tigiti wa maendeleo Chapchap Leonard Muriuki gwikinyitie wabici-ini cia kiama kiu gutemania hau yake thutha wa seneta wa Embu Lenny Kivuti kwirikana ati ni aragwetire gutigukorwo na wamurani kiama-ini kiu. Na nikio tukwenda nginya party leader twagikishire ni mugure auga ni mugurire kiama arabu tumenye ni twekate turenda free and fair nominations. No Governor Alfred Mutua anyitireire gutire mundu kwendererwo na ati kuri na njira nyingi cia kwamurania aruereri ite. First choice ni kitu inaitwa consensus. Wanakaa chini, wanakubaliana, wanasema ni mimi niachie ama ni wewe niachie. Consensus nie nengo amba komeruta voto ndo ndie rede gwikara nthi. Muriuki ningi ni arateta ati ndakoretwo agikuruhanio thiini wa icera ria Mutua riria ritanyitwo gutafanio muthi wa Juma na Kiumia kaunti-ini ya Embu. Ningi ni anyiritio ni kiria arauga ni Kivuti kuhingura wabici cia kiama ategukuruhania memba aria angi. Hatire nganja ndugamano ni ironeka igithegea kiama-ini kia maendeleo Chapchap kaunti ya Embu ona gutuika seneta wa kaunti ino Lenny Kivuti arauga hatire na ngucanio na ati aria mararehe mateta maya no inegene ria tuhu marahura. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Monica Kagoni.